Maybe they can introduce themselves. نعمل الليسة هي Yeah, American message. and then the national. Yeah, my name is Martina, I live in the southwest of France, and we have a new group of genealogy that has 2 years. And I will write down a little bit so that it's easier for us to bring the information to France, so I will be writing and translating. The group one est l'école archéologie à Jean j'ai خديجة archéologie علم أول شيء وكده شو تورا genealogy يا ولكن كوب. Organization. We already met a lot of organizations in Kamishlo and here in Hasake and here in Kobane. And we already met with the Congresstar in Kamishlo. دريجة فركة question وجي لكامشلو I'm change am Congresstar with دريجي. Maybe you can explain the film also, the film project. Yeah, but we're not filming today. Do we talk about it? Yeah, maybe you can just say you have us, but we're not filming today. Yeah. Okay. So we're not filming today, but we have a project, a document, how women are organizing themselves here, because it's really a need we have in France to get better organized as women. De deze zie dat we in Leveren, يعني تشتي dat we in Weigeren en de خازن بلغي فيلم كيتشيكن. لسه تهجر جن لفر، سازين جن لفر، بقيشتي تشاوا جن. مهم جي بيوتين كونغراستار، كونغراستار 13 بيوت أخواهنا. شخوا هبال بحثي كر ام بيجن ريخستنا كونغراستار جدابونا ويل لفر ولا قامشلي ريخستني جن كشكياكا تفرغ جداي تنيا يعني ياك ريخستنا الفيداري جتافكر هبه چ ريخستن هبه الفيداري سيستم ياكا بلكي راستاد غالي ذهنيات داد غالي شمندي ده هنكي ام بيجن ذهنيات ظلام لفر ولا قامشلي نوبه ياك العفريني نوبه ياك يعني هريم جدابونا وهي الفيداري جي همان دامي بوي رنگيه شواري خستنا جن کارو خباتی کنگرستار بیتر جناب ری خستن دکه جناب پرورداد که دهالی بیوتان دا هر هاوی دا یعنی هم دهالی مگو هم دهالی جواکی دا هم جی دناف سازی ری خستنی دا مثلا جن لکه داره به هم دبیجن دبن سیوانی کنگرستار دا خبری خستن دکه یعنی نها برکی هوا جی الفیداره نه گشتی اندام کنگرستار جبرگی جنه تاری تیری ناکی وقت جن تانی پرورده ببن جبر بمگوتی هبجیان آزاد یشی سیستم هفسروکتی یشی جواب مالبات دموکراتیک جواب دموکرات ببه دبی مالباتی دموکرات ببه یعنی جبر ویشی پیوستی به پرورده کردن هر دو جنسان هست هر دو زایندان جبر وی وقت جاره یکمین کوبانی دست به پرورده میران کرد طيبة جالي كونغرستار دا پرورده میران جاره یکی هات کردن و حتی روچه هیروجی یعنی هنکی زور و زحمتی هنکی آسنگی لی جاران پرورده جبو میران دیو کردن جبو پرگال جنوان بده ناس کردن جبو دیروک جنوان بده ناس کردن کولکرنا جنه دا گوره برا خود بیجه بره دگوش 5000 سال دا یعنی 5000 سال جاره داوی گوش 12000 سال دا جن هاتی کولکرنا جگری مراز آنداجوی داره دا دیرو کاوی بعد که حتی رو چهیرو طیبت سر ما مجاران و چه هم کنه بن نتوا دموکراتیک سیستم نتوا دموکراتیک ام چه هم کنه بن طیبت عالی Trade union doesn't exist. I understand that, but I would like to know which defend people at work, which defend women who are who defend women and people who are working in some enterprise, and what kind of problem women can meet when they are working in some enterprise or in some organization. Sorry, I didn't understand. Who is working? What do you mean, who is working? People, some women and people who are working in some enterprise. Like here, in Congresstar, in No. يعني لليوم المرأة بتتحاسب على زواجها، بتتحاسب على حياتها اللي عم تعيشها هي أول بأول، مثلا الدكتورة الدارسة المتعلمة ما فيها تصرح عن اللي بداخلها، عكس النساء اللي هون.
النساء اللي هون بيحكوا بكل اريحيه عن اللي بداخلهم، بيعرفوا شو معنى الحريه، على اي اساس ماشيين، في تنظيم، في اداره عم بتسير جميع النساء هون، عكس نساء بالداخل السوري، النساء بالداخل السوري ماشيين على مبدا على حرام وعيب، ما بيصير وبيصير، على هذا الاساس ماشيين. فحريتي والراحه النفسيه اللي شفتها هون انا ما شفتها بهذيك المناطق.